Reka tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mutugaragariza ko mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, tubahaye yambo kandi tubifuriza amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana n'uburinzi bw'Imana bigiye bihora bibana namwe. Tugarutse kubagezaho update news tuba tugenda tubatarira mu bitangazamakuru. Murabizi ko kuri channel tugenda twibanda kuri update news zivuga umutekano ndetse no kuri politike. Tugiye kurebera hamwe rero ibikomeje kugenda bivugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubirumvikana ko turi ku wa gatandatu aya masaha y'umugoroba kuri wa gatandatu rero update news zirimo kugenda zitugeraho. Ndabona ari update news zitugaragariza yuko ibintu bikomeje kwitwara nabi, ibintu bikomeje guhindura isura mu duce twa Minembwe ndetse mu duce twa Uvira. Ibintu bimeze nabi cyane, ariko mbere yuko twinjira muri izi update news reka tubanze tubasabe yuko umuntu utari wadukandira subscribe cyangwa se abone yakwihutira kudukandira kugira ngo abashe kwiyandikisha mu muryango mugari w'abantu bagenda babana natwe mu makuru n'ibiganiro, ndetse abashe kuba yaba anaduteye ya nkunga tuba tubasaba. Murabizi ko iyo nkunga ari inkunga itaremeye, ari inkunga itagoranye, no kugenda ugakanda kuri subscribe ndetse uko kibuka kuzajya ukanda kuri like kugira ngo YouTube ijye basha kudukorera recommendation, inkuru tugenda dukora zigere kuri benshi cyane. Reka turebe rero uko mu bice bya Minembwe ndetse no mu bice bya Uvira uko bihagaze kuri mugoroba kuri wa gatandatu, nyuma yuko twabagejeho inkuru tubabwira yuko haje kuba hagwa abasirikare batari bake bari ku ruhande rw'u Burundi. Ubu ngubu andi makuru dufite nuko avuga ko hari abandi basirikare bo mu gihugu cya Angola 75 bavuze bati reka tugende noneho tujye gufasha FARDC, dufashe n'abarundi guhangamura intare za Sarabwe, ariko birangira abo basirikare uko ari 75 batagezeyo bose, ahubwo hagerayo mbarwa bitewe nuko M23 yabakozemo akazi. Intare za Sarabwe zabakozemo akazi kugeraho hagezeyo bakeya, nabo bagezeyo birabananira bagaruka birukanka, kuko utabashe kuba yakuramo akarenge ngo ahunge yaje kuba yahura n'uruva gusenya ruri ku rwego rwo hejuru cyane. Andi makuru turababwira kandi twababwira ko Tshisekedi aherutse kujya muri Qatar kuganira n'umwami wa kiriya gihugu. Baganiye ibiki rero? Baganiye ku bijyanye n'iki? Amakuru dufite nuko baganiye ku bijyanye n'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari, bagaruka ku mutekano wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi yagaragaje yuko ashimiye Qatar ku bufatanye bakomeje kugira, ndetse no kuba Qatar ikomeje kugaragariza Kongo ko yiri inyuma mu bigenda biberayo umunsi ku wundi. Aya makuru ni amakuru y'inyamibwa. Murabizi ko mu minsi mikeshije aribwo Uburundi bwahuye n'ikibazo cyo kuba ububiko bw'intwaro bwarahiye. Nyuma yuko rero buriya bubiko bwo mu Burundi bwahiye, noneho abarundi basaze barimo kurwana nk'abiyahura, barimo kurwana mbese nk'abariye karungu, barimo gushaka kwihorera, dore ko bashinza yuko nta handi kiriya gitero cyaba cyavuye ku ruhande n'ubundi bakomeje guhangana, dore ko bimaje kugaragara yuko M23 itarimo guhangana n'igihugu kimwe, ahubwo irimo guhangana n'ibihugu bigera kuri bingahe, harimo n'u Burundi. Uburundi nabwo bwaje kuba bwakwihuza na Kongo, bimera nkaho ari igihugu kimwe. Izi update news rero ni update news tuba turimo kugenda tubona. Ubwo nakubwira yuko wakanda subscribe ukajya wibuka kugira ibitekerezo, kanda like, kandi hanyuma tujye tubasha kubana mu makuru agiye atandukanye umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, ciao ciao.